Mātou te vi ia pe oilo mātou tua, le tua te mā, le aluma le nganga pa ia. Si atu o mātou loto le nei fiafi e whafo i atu lewi inga i atu oe. Mātou te whafte i atu oe, lo mātou te mā le langi. No lo lofa ma lo wang le lei. Lo wha maoni lau tau singa ia e mātou le nei aso, mai le tae au si o mai lava le nei teimi. Whafte le atu i me umalama, mo e whaia mo i mātou. Whafte le wang le lei, whafte au mea lofa, whafte au whamnianga, whafte le ola, whafte le atu e lau pui puinga, lau tau singa ia e mātou le nei aso atoa. Mātou whafte atu le tua, ono lau wha o le tanga ala ia Yesu. Whafte tele le tua i soifua o lo watali pele tu tasio Yesu Keriso. Mātou mauai le tongi ola, mauai e mātou le wha moe moe. Mauai e mātou le sauro tonga mātou te o atuai. Le tua le nu o mone e saunia moe mātou. Whaftai tama. Ale nei fiafi o le a mātou. O atu fo i le tua i lau fionga le nei po. Mātou te su e mātou talanoa mā o awina. Mai e fo i le tua se vaenga mai lau upu mātou te whaungaina. Wala wala mātou ola tau mwhai, alo mātou ola fia, manuia ia te o iau whamunianga whaalenganga. Mātou wala watu se e alofa mai, whaau mai ia i mātou le nei po. Whaau le mātou mta upu, wala mātou talanoa ai. Whailawa lea ma whamunianga mo i mātou. Ia ilo mātou nau watu e fia whaalongo i lau upu. Whaia lau upo se me sua malia ia i mātou le nei fiafi. Nau watu ia i o mātou loto. Mātou te tufi mo mātou tali le tua i mataua umma o whaamnianga o le a e lilingi mai le nei po. Whaamuri atu i au tangata i le nei fiafi. Whaau i lau upu. Ia umma fo i le nei fiafi le tua malanga luenga le tangata. Tu mau pēlewi inga ma le whaani tanga ia te oe a mai whaatau waa ia i mātou. Vi ia oe Yesu lo mātou li. Malo mātou whaola. Amene. Fatalo fatu i lau whasausonga le fiafi Samoa e le paia ma le mamalu si o tātua tunu pele. E le whapenao na tātou mafuta fo le fiafi le tātou mafutanga e peona masene esong futi tasi. Tātou Paul Klame masani le o tutu o le Upega ile Loloto. Fatalofa atua i le suafo Yesu le tātou li. E le paia le silasi o si o tātou tunu pele Samoa. Mai lava fo i o ngā maunga tele se i o i maunga iti. Tupu mai e o si o tātou tunuu. O le paia mai mamalu le au whainga luenga le tua. E alenga te foi lea i o nai o tātou tu asin sina. Ta māma tina mātutua. Alenga te foi lea i o le loa Samoa. Nisi o lo whato tolia i mōta ngase le nei fiafi. Ia ma le nei vai teimi. Le ngata foi leo nisi o loo mafuta mai tonu whalpuipui, whata alofa i atu tau umal ne fiafi. Whata alofa i nisi o ngā lulue, whata alofa atu ma le ngang fifia ne fiafi. Whawhiloa i o tau ma whamalo atu, whengai e matiute o ne fiafi. Ia o le tātou Paul Klame masani ne o le tutu o le Upega ile Loloto, la o tau auna fo le ne poni fonti, tātou mafuta le ne fiafi. Ia ele whaangaloina le tātou pa iyo si o tātou tunu, tama whanau o Samoa, ta mama tina o lo whapenao no nofo mau i tunu ese. Mai se o sailinga o le manuia, saili malo, saili manuia o nai o tātou whanau, a mese o ainga, whatalofa atu i atu tau, po whese tunu, o lo e mafuta mai ai. Ia e whawhelo i atu le fiafi il tātou, por klame nei o tutu o le Upega ile Loloto, whatalofa foi. E nisi o asiasi mai tonu au kila nei o loo whapenao na mafuta mai, ma whalongolongo mai, ia fo il nei fiafi il tātou Paul Klame. A whaio e asiasi mai tonu au kilani, whata alofa atu i atu tau, nei fiafi, a fo ini fuanga ma whaalamelame o mafu e ona malanga mai tonu nei ai tele au kilani o lo mātua au mawai. Whata alofa i atu tau, ngata fo ilea ia e whata alofa i se tasi, o steimi momol nei, Pato a e whafonga mai lea le tātou Paul Klame le nei o le tutu o le Upega ile Loloto. Steimi mo mua whatalofa i atu oe whapitoa le whatalofa i atu oe le uso mal tua whine i a Yesu Keriso le nei fiafi.
tātou mafuta, tātou whaalongolongo e le upo le tua. Ia si o fo in whai, wina i le afo leiva, maua tātou mea ngā le fiafi mai le upo le tua. Tātou alofa ia sau o lo ngā lue, atasi atu le fiafi ma lo lo sau le lue, ia le tua. Ia, ele i maua tātou whelo inga fo i lewa iaso na tuana i tunei ia ono, tu e sea fo i ono whālau lawe whāle ainga. Ia mo fo ni ama no matango fie sau ni le tua to e mai elo so fua mo lo tato ola to e fa o winal tato maftanga ia faftai le tua e sau ni o temi le lei temi matango fie temi mawalunga ua mafai fo on tato to e mai tato te mafuta ia matato falongolongo ilana fiongo pa ia se mali fo il tato folonga le tu sanga le wa o atu le afol tu sanga le tato folonga fa le nganga ia lenga te fo le tato folonga le nei so i fuanga tato te yai tato folonga fa tu sanga ia via le tua malo lava le on sai malo le folau malo le nganu lue malo le tausi ainga malo le au na fo i le tua i ngaluenga mai kalesia ia tal sia ia se malir tatu sam tatu nu atu le unga vol ni te sanga tu mauli te singa le tua ia te utou mai tatu uma e vi ia le tua ia wa tatu mai le fiafi amateina tatu mta upu fou e le fiafi ia o te fai atu e fou ia au te loa o nei mea o ni mea fo tatu falongo momo iai o le upo le tua felesi lava i temi uma. E lava le suinga e fu ia wala fou e tātou te whalongolongo ai le upo le tua. Po alava me umon tātou whalongo ai e fou le upo le tua i aso uma ma temi uma. O le mta upu o le fio whalua mai o Yesu o ti fia tal no ai i le fiafi. Ia mani nai vai aso lumanai. The second coming of Christ. Mai awa vai le whamamonga polklame o le masino mati le lua fe lua tasi. Na tatu talanoa ai pe na pai fo ia i le vaenga lea o le toia fio whaalua mai o Yesu. Ai sa au whaulu talaina e whapea o iei loa whailonga o le toia fio mai o Yesu. O luinga leu savali le ono tausanga ia pe ono taua. Ia e fou lava le fionga le tua i temi uma. Le whalala tātou whalongo, ma tātou wama ai e li tāua le nei ma tāupu. Mai ei ia le mafuanga wala, ion tātou toe whalongo, la tātou toe whalongo e le ultala ia po le ma tāupu le nei. E le ngata o le moli mana o nisi tangata le tusine ia whalinga. E nisi e moli mana o mai lava le tusine ia whalinga. Toe tal no ai, ia tonu isi teimi, whaptoa le tātou toe o le tusi ia whalinga. Ai ono lo vava ai le tau o le temi le nei. E te tau ono tātou tala noa le mta upu le nei. Awa o le a whaalia ai le mta upu le nei o le toe fio mai o Yesu. Le tau o mea nei tātou te va ai le temi le nei. O le soifuanga le nei tātou te iai. Me ta o whailonga o le toe fio mai o Yesu. A whaila tātou te tala noa e le mta upu le nei. O le fio whaalua mai o Yesu. O lono winga e isi teimi mo mua na fio mai e Yesu. Ia, salo tātou si le fio Yesu na fio mo mua mai. Whanau mai i lona tina o Maria le tau pou. E le nu o Betelema. Ona tupu le o ia mamatua, tolus fulu tau sanga, whaile ngā luenga, al whiau o le malo lon te mā. Mo le tolu tau sanga, tolus fulu tolu tau sanga o Yesu, maliu ma toi toi tū le ti a tulu tolu. Ma toi e fia atu o ia lon te mā. O le winga la lulutala, o le fio whaalua mai o Yesu. O le toi e fio mai o Yesu. O le mua na fio mai o ia na whanau mai ma liu tino tangata le atua. A o lona fio whaalua mai lea tātou te whatali ai. O lona fio mai lea o ia o le whamasino.
o i o le whaola na fio mua mai ma moli mai le whiau o le whaola tanga ma sau e whaola le lolangi. Ia e pita iane na iei li tāua ma leo ngā o le ngā luenga o le whaola tanga Iesu lana sau mua na o ngā monu ese a wai le italiaina e tangata Israelu. Ia lea ngā luenga po lea whiau Iesu na sau muai. O lono ingala, e ele tā ua o le toe fio whaalua mai o Iesu, e a fia e fo le whaole tanga. E whaole ina ai, pe whato ao o ai le whaole tanga i tangata Israelu. A o le mata upu e winga i le toe fio whaalua mai o Iesu. O se mata upu e tā ua tele i tangata Kerishano, ma lo a fia e tutonu o onga o aso muli muli, eschatology, ia po o onga e whaatitau i mea e tutupu i aso muli muli o le lalolangi. Ia o lea e tātou te tala no i aso muli muli. Ma o te fifa i atu oe o aso muli muli nei tātou te iai. O aso muli muli e le o ni aso se wha tau si usi unga o por kalame le tua. Ne ai, o lea o aso muli muli. The last days. Na amata mai lava i le aso le Pentekoso. Taimi nei tātou te iai mai le aso le Pentekoso, me ia tau o aso muli muli. Pe o navalo i eina e le perfeta o Ioelu. E whapea, o aso muli muli, e o mai aso e ngatai. The last days will come. E uina o li lingi fuai, le nganga pa i e lunga ia te utau, e whaatau nu uina ai, le mena fola ina la utama. Le tātou te le tonu na whaatau nu ina i le aso le Pentekoso le ti a tolu. Luminga, o aso e ngatai, po aso muli muli. Na amata mai le aso le Pentekoso le na fio mai ele nganga pa ia, ile lalolangi le nei. O le mata upu le nei, o le toia fio whalua mai o Iesu, o se mata upu sili. It's a theology. It's one of the fundamental doctrine or theology of Christianity belief. O se mata upu e ese le tāua tele, the second coming of Christ. E tāua tele I tangata Kerishano. Ia e tala ese fo I le tele o tele tonunga. O alela tātou tala noa I le mata upu I le tātou tele tonunga. A o le mata upu e winga I le toe fio whaalua mai o Iesu. The second coming of Christ. E ese lava ia tele tonunga ia I o le tele o isi tele tonunga. Peila o nai tele tonunga ia la overtua. O le Buddhism ia po le Buddhas. E le lātou tele tonunga e whapea. O lo whaatali fo le lātou mesia ingo ia my trainer. Fa mai o le Buddhas muli muli lea. E sau e whaola I lātou. E mai le whaalotanga I le lumanai. O le Hinduism ia po le Hindus. O la fu I whaatali le lātou fo I mesia ingo ia Kalki. O ia lea na te fa mai e fio mai a mai le ami o tonu I tangata whaatuatua. Ia po tangata Hindus. Ia fa mai fo le Judaism ia po le lotu a Iuteia. O tangata e le te tonu I le tolu taspa ia. Ia mai e le te tonu fo I le te tonu fo I la tau le fio mua mai o Iesu. Tangata Iuteia ia tātou talanoa. Ia po tangata Israel. E le te tonu I la tau I se toe fio mai o Iesu. Awa e le I te tonu fo I la tau ma la tau talia. Ina le fio mua mai o Iesu o le whaola. Ruminga. E le o te tonu I la tau I se fio mai o Iesu o I o le Mesia. But anyway, they are still expecting their Messiah. Au tangata Iuteia po tangata Israel. O la lava e whaatali lo la tau Mesia. Ai leo Iesu. E se lava le la tau Mesia. E tu sama valo anga o lo te tonu I ai la tau I le whanging tuai po la tau perfeta. O la lava e whaatali I o le la tau Mesia. Yeah.
To mai le Islamic ia po le vaenga lea o le Mosalemi ia. E le te tonu le tolu taspa ia. Ai te tonu ia le Mosalemi i le toe a fio mai o Yesu. Can you believe that? E te tonu Mosalemi po Islamic i le toe a fio mai o Yesu. E whaailoa le ami o tonu. Ma wha mausali ina le lātou te tonunga wha Islamic. E winga i le wha o le tanga. Mtau tia. Wa Islamic le tātou te loa o Muhammad ia le lātou fo i perfecta postanga te tāua ia i lātou. Ai ui lea. E le te tonu i lātou e toi e fio pe toi sau whaalua ia e fo ia Muhammad. Ai te tonu le toi e fio mai o Yesu. Ai le te tonu o ia o se atua, o se tolu taspa ia, ai te tonu o ia. Ia lātou e toi e fio mai Yesu. E wha mausaliina le lātou whātuatuanga po le lātou te tonunga. Ia ma wha iloa le ami o tonu, which is referring to themselves alone. Ngā o lātou, tangata ami o tonu. Ia, e whaina nisi e kālesia. E te tonu ua mawahe le toi fio mai Yesu. Ia peila o le kālesia le molmau iova. E lātou te tonunga o le tasiva te sifaa. Na fio mai e Yesu, to e fio mai e Yesu, wa umalaile, wa umale to e fio mai Yesu le te tonunga amol mau iova. Ia, a o tātou Kirishano, e kālesia Kirishano whātuatua, ma te tonu e to e fio mai Yesu, o le tātou te tonunga, e le i to e fio mai Yesu, ilo na fio whaalua mai. A o le to e fio whaalua mai o Yesu Kiriso, o se tasi leo te tonunga, pe ona utaua. O le te tonunga whaambae lea o le te tonunga a oe mau. Whaakirishano. One of Christianity's fundamental theology, the second coming of Lord Jesus Christ. Mai o le toia fio mai o Yesu. Aisteimi ale o le pol nei o le vai aso le la zau nei. La tātou whitango fia i e vavae. Ia vaenga e lua o le toia fio mai o Yesu. O le sitianga, ma le fio tu vai o ie, toia fio mai o Yesu e tu vai i le lalolangi le nei. Tātou tio e steimi. E la tātou tala noa i le wha mausali na mai lava i le senaturi lona tolu, lona wha. Na wha mausali na ai. E le council e tau, le council of Nicaea. Po i la tauia o Epikopo le Ekalesia Kirishano sai e le amatanga, e tau le Ekalesia Katoliko, o le Ekalesia Katoliko. A le io o ina whaingoina le Ekalesia Kirishano o le Katoliko Roma, o le teimila. O lumatu o le Katoliko Roma, na o le Katoliko. Le ngoa le lotu Kirishano na iai, centuri mo mua, ma le centuri lona lua. Sa iai la le council, e ta sa whaingoinga o le Council of Nicaea. O tangata nei sa lato talanoina po a ia o onga ma mea tau o na oa o i tonu o le te tununga wha Kirishano. Sa iai tangata eleni, sa iei tangata alamaika, sa iei tangata ngangana ia. No ngangana ia sa iei fui tangata e Peru, sa iei fui tangata e Kupito, luinga ese tangata ua mo meo Epikopo le lotu Kirishano, Katoliko, sa iei. No mai, tal noa mo lato, wawai poani, o lato laia, na lato wha mausali ina, le tā ua, o le awa onga le nei, o le toia fio mai o Yesu. Ma lato tuu o se tasi lea o awa onga tā ua tele. Fundamental theology. Ma tā upu sisili i le tel tonunga wha Kirishano. No mai lai lato mani upu se lua. O le upu e leni, ma le upu alamaika, Aramaic and Greek. E lua la upu, o le upu mua. E whaata tau le mea tau o le toi a fio whaalua mai o Yesu. O le upu mua, o le upu o le parousia.
P-A-R-O-U-S-I-A. O le winga o le upu, o le arrival po o taunu mai, o le sio na winga to return, po o le toi fo'i mai. Toi fo'i mai. O le upu aramaika, e tau o le maranata. O lona winga, ua fio mai le li. The Lord has come. Le winga leo le upu maranatha, po le maranata i le wha Samoa. Nai whao ngā wha alua mai e Paulo i ana tustusinga, le upu o le maranata. Ai wha te tau i a le upu, i le toe a fio mai o le ali. Ya, o le upu momua, se pe wha te tau tonu ai tangata nei, a ngai o onga Yesu ma o onga Paulo. Lea ua matua mausali ai i a loto o le council lea po le pūlenga lea. Na tu ia i le li fo lele o Constantino. Ia lea vanoa e tala noa ai la tau po a mea te tau na whata ua i tonu o lea o onga o le loto kerisiano. Na mai leo la tau ma tele o mau tonu le fionga pa ia le tua. A me se foi la o onga Yesu, se tasi o mau na la tu whata ua ina ile tu e fio mai Yesu o le Ioannes fumal wha, fe mo mue o le tolu. Aua tau te atu vale, aua ni o tau atu atu vale. E tele menu nofu ai o tau le mautolo o tama. A walu o te toi sau. I go and I will return. Return. I will parausia. Lo ringa o te toi sau. O te toi foi mai. Ya. Na foi ia o onga le apostolo Paulo. Le winga le whawinga ina o le upu le o le maranata. Le tatu tala noi upu ia langa upu ia. Na wha mautu ma wha mausali ai. Le tā ua tele. O le toia fio mai o Yesu. O lo mau ia o onga. A le apostolo Paulo. E maise foi ia keriso Yesu. Iana o onga. O le apostolo Paulo mo mote sa alo ni e iwa. Alo na whai po sumba le iwa mai. A wasea e aso mātou wha moe moe. Ma se fia fia. Ma se pale e mita ai. E leo outou ea i luma o lo tātou a lii o Yesu keriso i lona toe a fio mai. Ma le apostolo Paulo. O lea ese si mea mātou te mita ai. La se mea mātou te fia i a te outou. Te Salonia. O lea se pale mātou te mita i a te outou i le lumanai. Mai leo Paulo. Ele o le mea ele nei mātou te mita ai ma o mātou whātalitali ai o outou. Pe le o outou ea i luma o keriso Yesu i lona toia fia mai. Se si whapunga Paulo, mātou te mita te Salonia i a outou. Mātou le fode kalesi o te Salonia o leve vesi. O leve vesi le mata upu le toia fio mai o Yesu. Leve vesi. Nā reina tusi Paulo e wha malama. Awa onga se ma me o fa se na i la tau e whaia onga se. A le wha malama ma wha mawhan whana atu le apostolo Paulo. Awa tu te pole tangata o nai o tu ainga o whioti le i misi la tau aisa. E le i toe a fio whaalua mai Yesu. Nga ia o onga se wei whamai a. Wa pasi o oma. Oma. E mai Paulo le ai. Lea e se mea mātou te mita ia autou. Lea se pale mātou te mita ia autou. Lea se mea mātou te fia ai pe a mātou loa autou le lumanai. Whai mai, mātou te mita pe a whai e loa whatasi autou mai mātou. I whea? I luma o lo tātou a lii o Yesu keriso pe a toi e fio mai o ia. O i nāla le sa o le upu lea o le maranata. Po le maranatha i le upu aramai e klonuinga i le a fio mai o le li. Mo molko nito sulu ono fai po e lusu ma le lua na fo i elisi mau sa wha mausa li ai i ale manatu ma le whai unga ale kanso lea po le pulenga lea. O upu le apostolo Paulo whamai
ai se tangata e lea lofa i le alii o Yesu Keriso. Ia anatema maranata lava o ia. Ia. E fai asi loloto le fai upul na. Au te loa. O la au whatatia ina le fai upul na. Tātou te whai uai. La ngai tala noi upu e luanga iai o le matua malo losia upuna. O le anatema. Ma le maranata. A le lau e maua maile. E le wingo upunga e lua. O le anatema o le malaia. A le maranata o le toea fio mai o le ali. A tala noi mulmul. La au tango e spare tamanga e whai uai. Pe a whai a tātou o iai le teimile o te mana o e whai uai. A fu e whao ngā e whai upulea. A le fisili. Fisili uso mtua whawhine le whiawhine. I say, I to e fio mai a Yesu. That should be the question that we should bring forward. I say, I to e fio mai a Yesu. Why does Jesus has to return? Has to come back? I say, yeah. E iele manatu o skola whapea. E to e fio mai o ia e wha mahea le ngā luenga la veai. Jesus will return to complete the redemptive work of his Father. O le ngā luenga la veai, po le ngā luenga ngā lofa lontama, mō tangata uma. He is returning to complete God's redemptive works. Ma mea la nei, e to e fio mai Yesu e whātau nuina. Leng wha malifisiri. O le ale me e to e fio mai Yesu. Ai sea. Mua. E to e fio mai Yesu. Me mua e taun tātou loa usum tu whawhine le whiawhine. E to e fio mai Yesu. E na te whātau nuina valoanga. Jesus will return to fulfill the prophecies. Not only in the Old Testament, but the New Testament. Sau Yesu, e whaatau nuu mea, o mona whaatau nuu, lesi ano valo anga, ili whengeng tua e Yesu, ilo na fio wha momo mai. Mai ele, tel tonunga e whabea. Mazalo po le whasa fulu ma leono. Whasu ma leono, le whasu ma le fitu. Valo anga o le tuspa ia. E o maltemi nei, e lei fulfillinga, pe lei whaataunuina. A oi whaataunuina le tele o walo anga nei, o Yesu. O mon whaataunu le si ano ano, langa o walo anga umalava. Walo anga le lei, walo anga o manuia. E whaataunu uma Yesu, langa e isi walo anga e a fo e lei umanuia. A o le tele o walo anga e whaatatau ile o le whaavavau, ile redemptive po le ngā luenga la veai, me uma o le malo, Keriso le lumanai, o le wha o le tanga mo Israelu, o wha masinonga, o mea uma lava nei, ile I whaataunuina. E fio mai la Yesu, o le mea mua ia dātulo, e fio mai Yesu, nate whaataunuina valoanga. Se vai tau atu sina mau. O walo anga, talo le me whengofia I vaanga le lau tau tu e tango e whai tau. O le matei o lusu malwha. Nai fisili ei so o Yesu ia Yesu. O e ni whai longa o lo tu e fio mai. Mali unga lolangi. Ia tau atu lo Yesu. Me umalamania. Ai le I toi e fio mai. Ai tu te wa ia me nei. Tatu te ola I whaelonga ngā istaimi. A le whaataunuina Yesu o waloanga. O le tusi e lua te Salonia, o lona mata upu mo mua. Lona whai upu e ono. Lua te Salonia, o lona mata upu mo mua, a lona... Lua te Salonia. A lona mata upu mo mua, a lona whai upu e ono. A pelon fai tawina. A wa tonu I le atua o tau atu le puapuanga I ena puapuanga ina ai o tau.
E ia te autou foi o e poponga ina. O le mapusanga whaatasi mai mātou, whalongo. Pe a whaalia mai le lii o Yesu Keriso mai le langi. Whaatasi mana angelu malona malosi. I le afi mumu na te taui masui ai i e ua lei loa le atua. Ma ua le ana i le tala lei alo tātua lii o Yesu Keriso. Whaiupa iwa. E whaasalaina i lātou malava i le whanonga e whaavavau lava. Ia tea ma le lii, ma le mamalu o lona malosi. Se fulu. Pe a fio mai o ia. Ina ia vi ia i ona lava tangata pa ia. Ma ia ofo ai ia teia i lona aso. Ia te i lātou uma o e whaatuatua. Awa na outou talitonu mai lava i la mātou mau. Lua toa i ngā tangata ngai tau mai ngā. Tangata talitonu e loa le aso le lii, maua le manuia. Tangata e te tangata e le talitonu, e le maua e lātou le manuia. Ole, balo anga mo le fio mau Yesu. Tanielu e fitu, faitau sumal tolu, ma sumal whai so teimi, tanga i faitau, mai o loo, balo ia mai ai, le toia fio mai o Yesu, i le lumanai. Luinga, whengeng tuai, whengeng fau, o lae balo ia mai le toia fio mai o Yesu. E toia fio whalua mai o Yesu. O le mena esa o Yesu e whaatau nuu, balo anga. O le melo na lua, e toia fio mai Yesu, e fio mai Yesu mō lana e kalesia. Mō lana e kalesia. Ne ngata o le momote salo ni e wha, whaipu sumale ono, sumale fitu, to e fio mai Yesu, to e tutu e noti, o e whatasi, no atu leo i lātou whameona, ma futa lava leo i lātou e whavavau, mai Yesu, o lātou tala i le kalesia Yesu. E fio mai o ia e amatu i le aso, o le sitianga i le vaenga mua, o le toia fio mai o Yesu, le mita aupo le toia fio mai o Yesu. O le si mau o lo au mai ai, le fitaya i le a Yesu, malana e kalesia, o le efeso e 5, o lo no fai upo e lusu ma le 5. Efeso e 5, lo no fai upo e lusu ma le 5. Whapelo no fai tawina, anga i lalo lusu ma le fitu. O tau tane i o tau alo fatu ia, o tau lava whapeo ke riso, foi o lo fatu i lana e kalesia, ma foi na mai e ia te e fai monsui. Ina ia whaapa ia inai, ina ia whaama mai nai, i le whaata e leina i le vai, a toa ma le upu. Whalongo i upu ia. Ina ia o na tuu i nātu, o ia te ia, o le e kalesia e mātango fie lava. E le aiso na ila, e le aiso na maanuminumi, e le aiso na pōnā, po o se tasi mea whapena, a ia pa ia o ia ma le pōnā. Pa ia le kalesia, mo Yesu, o le whaipoiponga, whamai o le tane i lana wā, o le whaipoiponga le aso le sitianga, le whaia iao ma ame ia le kalesia, whatasi ma Yesu i le langi. Ai fio mai Yesu e avelana e kalesia, o le kalesia ma, e kalesia e leise ila, leise pona, e leise manuminumi. That's what Jesus is coming for his church, the pure church, the church that is sanctified. Wa wha mamaina i le toto Yesu, ma le upu le tua. Wha mai awhia, wha mamai le teimi le nei a ola, le teine wha poipo, po o le ekalesia. Lea ia le teimi le nei, ekalesia Yesu Keriso, e le o lau ekalesia, po o lau ekalesia. No, it's not your church or my church. It is the church of Jesus Christ. O wheo iai ngā ekalesia? It's invisible. E le o iloa. Tangata whaatua uma o lai ola tā puai ekalesia ese. I le lalolangi atoa. O le ekalesia le nā. Le tātou tala noai. E le o se ingoa se ekalesia o lo i el kemi ngei. No. It's the body of Christ. O le tino Keriso. O lea iai le mea wha lilo le teimi lei. Lo ingo kaka mai oma. O ingi kaka mai oma. Kaka wha tua. Tangata o lai ola wha tua.
o la ami o tonu, o la mama, i le teimi nei masauni mata pena, i le teimi e fio mai ai Yesu. O le mea lona tolu e fio mai ai Yesu, e fio mai Yesu mo Israelu. O nge misiaga ko Israelu, le ekipi e sea e whaavavau, ia le la o le olive. No. That is not permanently cut off from the olive tree. Israel is temporarily been cut off now. O Israelu e iei teimi e toe tango mai e Israelu o ia le atua i lona nuu o Israelu. E fio mai Yesu mo lona nuu, mo Israelu. Ma vai ki ngā lavanga leanga, ti ngā lavanga te tee. O le makau kia leo le alofa o le atua i le nuu leanga lea. I mean, o le nuu o le atua, a walanga o whai atu nuu leanga, oka le whaalong te tā. Vai fo ia o mar keimingi o la hele o talia o la tu loto, ma o la tu whaatua tua, o la tu whaatua tuanga. Ia Yesu o le lātou Mesia ma se whaola mo lātou. Ai alofa le atua i on tangata. E fio mai Yesu mo Israelu. E fio mai a mo le whaola tanga o Israelu. E fio mai o ia e whaia le whaola tanga. E la vea i Israelu. La vea i mai whea. La vea i mai o na fili. La vea ina mai ma o lātou nganga. E lua upu i le ngā luenga lea Yesu mo Israelu usum tu wa fini. O le upu o le whaola. To save and to deliver. To save is to save their spirit. Whaola o lātou nganga. Whaola nganga o Israelu. E lua awala e whai e Yesu le whaola tanga i le aso e toi e fio mai ai. I le taua e ta o le taua e amaketo. Mua e whai e Yesu le mea ka o le deliverance. E kiliva mai whea. Kiliva mai i fili o le atua. I fili o Israelu. O mā lo. Whai mai o le alo lofi mai mā lo o la tau te whaao. Pupua ngā matoi ave ese fo Israelu mai le map o le lolangi. Ai a fio mai lo Yesu. E whai le whaao la tanga mo Israelu. Fio mai whai whaao la tanga mo Israelu. Roingo le mea mo mua, whaao la nganga. So mai le Roma o lona mtau pa suma le tasi o le whai upo e lusu ma le ono. Roma. O nana e whai mai ai awa ka koki whaafia poto tātou nu ese. Awangi whaafia poto tātou aisa e le i whaapea ua li liu a fuli tua a toa le tua i lona nu. Awa tātou te fia poto pe tātou te whai upu pe tusi lima le nu o le tua. Ne ai, le ale mea whai tātou vave tu tonu o le alofa tu noa ta lia Yesu le te mi le manu o mau le ava noa. Ta lia Yesu. Fa mai le fai upo e lusu ma leono. Lau fai taua ngā le fai upo e lusu ma leono. Yesu tei po iei fola utus pa ia tango e fai tau mai lunga ifo, lusu lima. Ai fa mai lusu ma leono. O na whaao laina leo Israelu. Alo fai taua mai pe fai upo e lusu ma lima. It makes sense ai le fai upo e lusu ma leono. Fa mai lusu ma lima. Awa le au soe o te loto ina i o tau loa le nei mea lilo. Ina ne i o tau whaafia popoto. Tā tonu ese lea tau tala mai e paulo i lwaenga tonu lea. Whamai, ua whaamaa aina loto o isi Israelu. Luinga wanga o se vaenga o Israelu lenga tipi. Just a few tribes. Au la lawai ta aufia le tua le to tele o lona nu. Whamai, ua whaamaa aina loto o isi Israelu. Se ia oo ina uru fale mai le ato o tonu ese. Li liu mai le atua ilo na alofa tu no inu ese. Fa mai lea, se ia iu ina o tātou vave tu tonu ile alofa tu no awale. Do not underestimate the grace of God now. Me taun tātou o tonu fa mai ina ia uru fale mai le ato o toa. The completion of the Gentiles has to come in.
Come in where? The grace of God. Langel ke me umail te me onu ese, e te me umail alo fatu noa. E whaalongo iupu ia. Lufu mo leono. Ona whaao laina leo Israelu atua uma e peona tusia e maliu mai le whaola mai siona le to e fio whaalua mai leo Yesu pe a uma le fitu tausanga o pupua mamafa. E sau o ia. Ma whaataunuina le whengainga lea e pe ona taua mai i. Mai e maliu mai le whaola mai siona. Na te whaatea e se ina le a mio whaale matau. I a Iakopo. O Iakopo? I Uteia. O Israel. O lau fo i le nei whengainga mai la tau. Lea wa tala noa mai Paulo. I le whengainga a Israelu. A le atua ma Abramo. E kawai na Israelu. I le whengainga le atua ma Abramo. Pe a ave seina e au o ala tau ang sala. It's a spiritual thing. E ave ese ala tau ang sala. Ai whaolaina o la tau nganga. Ai mo mua lale deliver. E mo mua le whaasao mai o la tau fili. O le mea kumuanga o le a laionga sala mo moni Israel. Ai sea. O le a ofo i le whaola tanga. I le whaasauina o i la tau. E Yesu i le taua lea e tau o le taua i amaketo. O le amkwa aufo. A se mea la aufo i ma li liu loa ma tō tutuli ma, ta pua i ma, talia Yesu o le lato whaola. Le anga fo i wa lato loa le atali i leo Iosefa, le tama Maria, le na lato te eina i le sau mua mua. A le fo uko e sau. A le o sau mkwa le ia ma se mea, aisa, whamaltala tu se whalinga, o le a tuli e le manu. O le a tuli e le manu fe ai. Ia le nu o le tua, i le vao, lo ingo le a sulu solo, le ise mea, le ai ma se mea e toi mwhai Israel, te mi le aisa. La wha pepe nā mai. The enemies will hover upon them. Wha pepe ngā mai, wha malu mai, le makau kia o le fili. Ngu mo salemi. Ma fili mai le nofo o Israel. Lucia ma nuu umana. E o mai e wha umutia. Ai saulo Yesu. Fa malitala al tuspa i al tuse whaalinga. Na te wha umutia le pelu wafi e sau mai lona fofonga. E le kau Yesu i se pelu. Na o lona fetalai ma le pelu e sau mai lana fetalai lona ngutu mai lona fofonga. E wha umutia ai le fili lea. O ngala le la ofo i Israel. E ofo i utei ele mele o la whai e suaisa. Pepe solo le i ele vao wale se me whaia. Ai o matuai. Surprise ma shock. They're gonna be shocking. Shocked why? La me la kei ai. O le mea mata utia wa whai e Yesu. Leilo se lato me te whai. Li liulo. Ma whao leina lo la tua nganga. Ua mong whao leina le tino. Deliver. Ala le me la iai. Le ia ma se sia me fa pe ia ka ko ngoa la lea. This is our opportunity. Ko kuri lo. Ma fa ia tu Yesu o oyo lo ma tu faola. You are our Messiah. Sorry Jesus for rejecting you. Fa malia tu Yesu lo ma tu te e no oe lo sa mo mo. O ina leo le a fulfill Yesu le si sau ninga i e fai so Israelu mai lava i leo ese mai e kupito le sau ninga o le sau ninga po le tau saminga e tau o le tau saminga o le tongiola tongiang sala le fasi ai le manu ai alu arona pe alu le staulang sili ma le toto le manu fatasi le tausanga na anu tutonu e fai le faa o le tanga mo le nuku lea. Tausanga uma, le msalo ai o markemingi o la faa tawa Israelu le na sau ninga, maro la tu leiloa o le sau ninga le na sau Yesu e fai mo la tu le sau mua mua. Ai keke, le lava la ele i fulfillinga. O lea, o le teimi e fai e Yesu le faa o le tanga mo Israelu e fulfill ai
e wha uma e le tue whaia ele nā sauninga Israel. O lea, o le wha o le tanga, o le redemption. Wha o leina i la tau. Nā fwoi lea e, au mai e ia oti e lua, ia whasilisi oti, awe le toto i tono le malu, ala me whailisi oti, e wha e ia e leo staulang sili, ia lona lima i lunga le oti lea, ma wha e ia, wha uma ia nga sala ale nuu lea, le nuu whalong tā lea, ma tuli le oti alu le vao, e le tue fo mai. O le ata le leo Yesu na alu ese mai tonu Yerusalema, ma lona sa tauroa ngai i le maunga o Golgota, wa alu le tamai oti, wa alu le maa moia le tu, alu fea, e alu, e ave ang sala ale lalolangi. Fa ele lima o le ustaulanga, ko uma e ang sala, te talo lea mo le oti lea, fa e ang sala, ai tuli le oti alu, e le te tau na toi foi mai le oti lea. A pena le men fai Yesu mo tatou le lalolangi, fa pea foi ma Israel. Na maliwa Yesu, ave lona soifua, lea wa fio Yesu le langi, ai toe a fio mai. Nau taua nei le tau e amaketo na te maua i le whaalinga o lona tau pa suma le ono, whai pa suma le ono. Nenga te foi lea o le whaalinga am tau pa suma le iwa, whai pa sutasi o suma le iwa, o lo o whai loa mai e nā, ia le deliverance, po le kiliva ina, po le whasau ina e Yesu, le taua le amaketo, le e mauna whaalinga sulu ono, whai pa suma le ono, ma le mtau pa sulu iwa, whai pa sutasi o suma le iwa. O le melo na wha, ka lena sau Yesu, toi foi mai Yesu steimi lumanai. Foi mai Yesu mo na fili. E le sau la mo na fili, sau e wha ola na fili. Ai sau e wha umatia le amio leanga. So he came to defeat, to destroy evil and his enemies. Wha umatia le antikeriso, le perofeta pipelo, ia maise o le lato sifi, o ai, o satani. Na ia le tu se whaalinga lona mtau po sfulma le iwa. Si o tātou su e ai. Le singa mea lin sau Yesu. Sau Yesu e wha umaloa i ngāle. Le olo le li le o satani le. So na whaia tātou ni lo lang. O Yesu lava e sau e wha umatia le. Le amio leanga. Wha umatia le fili. Wha umatia le li lea na maia leang sala ili lo lang. O ai. O le kālako. O satani. Le ala a whaila na vaenga e to alua, e to tolu e ila tau, e fia tolu tasi le pa ia voi la tau, pe o le atua le tamale, atua le alo, le atua le nganga, pa ia whape ngā voi satani. Ngā o ia le ngalu e le teimi nei le nganga, ivo ma le nganga o le amio le anga, o le nganga le anga. A ia le teimi lumanai, e whai eila na antikeriso malana perofeta pelo. E le teimi lumanai. O le lava wa iai, le lava iai, tatu te le lopo o whangau mai po, le lava wa iai, e iai tangata e tō lua le lumanai. E sifi e lava le kālako po satani, o le ti apolo. Ai o le a whaupopo i malisi tō lua ai, o le antikeriso, le whaingo e isi o le manufi ai, o le antikeriso wa o le manufi ai, o le mekele, o le malo, o le antikeriso o le tangata e tō tasi. Antikeriso, ma le perfecta pepelo. O le aiai le lumna. Sa ula Yesu, e pingi la uli ia. Ia, ma wha mai ai loa mana ngā luenga. O le mtau pa suma le iwa alo ia le whai upe lu se fulu. O le iu whapea. O na pu ea lea Yesu o le manu fe ai a toa ma le perfecta pepelo. O le na whai longa i o na luma. O mea ia na te wha se ina ai eia. O e ua iai le whai longa o le manu fe ai. Ma e ua ifo i lona whatangata. Ua lafo laina ila ua ile lepafi ua muai ile te yo o ile o mua pingi al kokoru lea o le antikeriso ma le perfecta pepelo taitai wha le nganga ma le taitai wha le malo ai ko koe ai ko koe le sifi to toe ya satani o le nganga se spirit
O sa tani la lea. O le wha uma la le li ngā e le mata upu lua se fulu, alona whai upu e lua se fulu. Ale whai upu se fulu, ta upu lua se fulu, ale whai upu se fulu. Le alala apingi e lo e su le li munmuli lea, long tolu. Ma kongi le melenga kongi momo e li se olia, o lea, e le o se oli, a ole me tau ole le pafi. Se oli o se kama iafi, a ole le pafi o le kama kele nga, kama la nga e le ise mea e wha mate ai. Le la tongi e malesi e li le whai unga o sa tani. Ta mea alwhai po se fulu, o le ti a polo, ia polo ka lako fo le sio na ingoa le wha ingoa mai tu se whali, mai o le ti a polo foi. O le na wha se ia te ilato, ua lafo ina o ia i le lepafi, male te yo, o lo o iai le manu fe ai, male perofeta pepelo, e pua ngā ina ai i la tau i le ao, male po wha alongo i pumori mori, e wha vau lava. Eternity damnation, that there is no way out from this fire. Leise mea koe lo se mai sa kangi mai il mele wa umai lo ngasa kangi o e fai su afel pe ato e foi mai at his return. O le si mea la iona to e fio mai su usum tu va fini ngau ta oila amtang na sa mo Yesu o ia o le faola a o le ministry autua Yesu e to e fio mai ai lona to e fio mai lea. O ia o le tupu. A o ia fo i o le whamasino. O le tupu e whaia le whamasinonga. Tupu e whaia le whamasinonga. Whamasinonga o ai. Whamasinonga o le a mioleanga. Whamasinonga o le lalolangi, me ta o whamasinonga o malo, ma le whamasinonga o satani, mai lato uma o le muli a teia, e whai lalo nei. Al tasi al whamasinonga wai tolu whamasinonga, tasi al whamasinonga e whai lalo nei, o e whai lunga, o le whamasinonga, o le au kerisiano, na ile lua le konito mta upe lima, alonu whai pusfulu. Al whamasinonga i e lua, whamasinonga o malo, ma le whamasinonga o satani, e whai e lalu nei. O le si lea robe, o le si lea ministry a Yesu e tā ua lona sau, i nei le lalu langi nei o le a avea ma paradeiso, o le a avea ma ona malo, le ise si malo. There will be no other kingdom exist on this earth. Just one kingdom, the kingdom of God. O le afe tausanga. A o le ifaya la le afe tausanga le o le malo ke riso sumtu wafini. E mua la fai le si whamsinonga Yesu. O le a whamsinonga o malo. Ai whawhela le si whamsinonga. O le si whamsinonga. Whato a fai pe a mai a le afe tausanga o le malo. O le millenniuma. O le malo ke riso. E umalola le whamsinonga mulimuli lea o satani. Mai lato uma ue o le a muli i ana mea leanga uma i ona a mata i lolea, and then everlasting life will be followed. Muli mai loa le ola e le aisenga tanga e toe mau e toe iai whamsinonga o nu uma malo, whamsinonga i lato uma o le ato toe lunga o le funga e lele e le ngata o tangata nu ese o tangata Israelu, waele ole maa le ole nuu lea, e ia tangata ole a tula i le whamasinonga lea. A ole whamasinonga lea, ole whamasinonga e whaatau e whaapitoa lava monu ese, whamasinonga lea ta ole whamasinonga o malo. Nai le mata upu e lusuma le lima o le tusia Mateio, mai ole taimi e tu ese ai ia le saito ma le titania. Tu ese foi oti ma mamoe. Whamasinonga le nā, whamei e whaia a o le i whaaulu fale le malo ke riso i le millenniuma. Tā ua la.
I tāua tele lo tātou loa ma lo tātou malama lama lelei. Tātou tele fia o I whaamasnonga I lua. E le fia o I aise tangata kerishano I whaamasnonga I muli muli mai e whaia I lalo nei. Whaamasnonga o malo, e whaamasino malo. E tusa malo lātou treatinga o Israel. Whaamasino malo e tusa malo lātou wa mio leanga. I le whainga o le nu o le atua. A mata mai lava ia Aikopito. Sawa ia Suria. Sawa ia Babylonia. How the world treat Israel. Whapenga foi laka kou ke mingei. Lei mas kako meo whea Israelu. Ngā kako whai kio ia Israelu. Lei statu te talo ia Israelu le nu o le atua. Whawhiwhea ngā kako mawal manuio Abrahamo. Pe a whai tātou tele te talo mo le manuio le nu o le atua. Mai le fsiri alisi usonga vili mai lisi aso ele Paul Kalame. Aman mo le pasta. E me kako ki kalo I fua mo Israel. Ua le kalo mo Samoa. Mo sio kako kungu. Kau fiu foi se kalo mo Samoa. Ia nga. Ia ka kalo mo Samoa. Kalo mo kungu uma. A ese vole tahua. It is very unique significance of praying for Israel. Langa foi mai famnianga le tua ya Abrahamo. E manuia no uma. Tangata uma. E fa manuia atu ya te uto. E ma mai mga koris kanga kar fai kau ye ol mai nga Genesis fulua. Ai esele tau te le na. O no uma e manuia ai nga uma luringa elenga Israelu la afia nga e ia le vaenga e afia I manu ese langa lefe mai e manuia ai nga uma le lalolangi ia te oi. You will be a blessings for every nations, every families. E whai oe mawhaamnianga mō ainga uma, mō tangata uma. O inga e te le ia o le tāua o le nā. O le sila ngā aspects, o le si ngā I tū tāua, o le whaamsinonga le tau whaamsinonga mālo. E whaamasino I le laulangi nei. Tāua ia, ngā, ai kupiko sa mo mono nofu polonga I no sau ia Suria, sau ia Babylonia, ia tawela ia lea ia Meitaima Persia, sau ia Elengi, sau ia Roma, ia sau I malo ia il ke minge, il ke mio hikila, ma le ke leo isi kanga ngā mio leanga le nu o le tua. We will be judged accordingly. How do we treat the people of God? Te la taua. O lesi mea taua e fio mai e Yesu sumtu wafini. E to e fio mai Yesu e whaatulo na malo I le laulangi nei. Jesus will come back to establish his kingdom, the kingdom of his Father on earth. Te fio mai Yesu e whaatu, aisa. Kelo kei mika koke ka kalo ai, ma te i ono whai upo iwa o se folu, lo matu te mai langi pe ilo suafa, ia o mai lo malo. May your kingdom come, and may your will be done on earth. May ia whai alo finangalo I le lalo langi. Luinga e tau me ngā talo na o Yesu. Wa mai I se walo anga ma se perifitanga I le mea o le ao I ai le lumanai o le a e o mai le malo o le atua I le lalolangi. O I whatuina e whatu Yesu I lunga o le funga I le. At the moment, il teimi lei o lewa I ai le malo e le vaia pe ona utaua lewa I le malo e le o vaia e mata le build I tonu o le whatuatuanga
o tangata e whaatua ma te tonu ia Yesu, o ia o le alii, o ia o le whaola, o ia o le tupu, o le Mesia, la e ati na ea i ngā whaalilo lilo le malo. So the kingdom of God is here and it is to come. Le malo le tua le wa iai ai o mai. Na le wingon ngā whamtalanga o le wa iai ai le vaia. E leo iloa. Ai o mai. It means that there will be a moment that Jesus himself will establish from Zion, mai Siona, mai Jerusalem, mai le mea o lo iai, e le nofo ali i o lontama, le iai le Moscow, le auli i o Mosalemi, but I believe, o telton, e kilia uma esea e le atua le lopo, last time, last se, whainga e whai e le atua, ea, langa o ina lava le nofuanga e te tau, o na whai ai, ia le nofo ali i o Keriso Yesu. Ia whamai isi ai longa a whai e ngā, ia whai kua au, ia whai kalangi. Tel tonu au ia, a whai o le whamai le tua o ina, whea, le mea kongwa le i le Moscow, le au Mosalemi. Temple Mount. Ia, tātou whātel tali mo tātou mama ai. Le altu langa le au i e lumanai. Bali tu se whaalinga o lona mta upo, lu se fulu o lona whai upo ono, a pelo na whai tawina. Amu ia mona ua pa ia le wa iai le tofi, the heritage, le tofi, i le urua i toe tu, o le tofi o lo tautala, i lo tūlanga, ma lo sawhanga, your heritage in the kingdom of God. Mai amu ia oe le a, e sawhanga wa maua lo tofi. Tofi whea? O lo tofi i le ulua i toe tu. Mai e le o fo i le pule a le oti whaalua i a te i la tau. Ai whaalongo. Ai avea i la tau ma whaita au langa le atua ma Keriso. La tau te whai ai ma tupu fo i whaatasi ma ia, ma Yesu Keriso i tausanga i afe. Tausanga i afe. E afe tausanga o le malo Keriso e lunga o le funga ele. A umalo le afe tausanga lea. Ia ona whailo leo le whaamisinonga o Satan. Ia ona sooto e lo lea male. Ola e whaavavau. The everlasting life. Te la le taua. Ia. Talo lau o mawai atul na vaenga. Leo mawai atul tātou talanoa e whata ua le toe fio mai o Yesu. Ai awalane i ngalo iai tātou. Usam tō whawhini. O le toe fio mai o Yesu. O le mata upu le toe fio mai o Yesu. I le tātou tel tonunga whakirisianu te le lope whape nalo tel tonunga malo whatu tuanga. As a Christian, I don't know if we do have the same concept regarding the return, the coming back of Lord Jesus Christ. Aielo tel tonunga, ma le tel tonunga o le tō tele o tangata, o le toe fio mai o Yesu. E tasi le toe fio mai o Yesu, ai lua o na vaenga e whaataunu inai. O le vaenga mua, e ta ua o le sitianga. Langa winga tolu anga e whaawinga nga ele upule o le parausia, leng tātala no ai. O le toe fio mai o Yesu, e avatulana e kalesia, i le aso le sitianga. Ala tatu whaitaua pēr ia le tusi lea e whaataua ai, le mea leo te mana e mamoli atu i lo finangalo le fiafi. Te roe le uma, tātou mta upu pe, to e lua ni vai aso tātou tala noa ai mta upu nei. Ai, o le momua le te Salonia, alona mta upu e wha. Momua te Salonia, alona mta upu e wha, alona whai upu e se fulu. Pai tau mai pēr sumal tonu, o sumal fitu e whapea.
O te loto nei o tau loa le au soe i le mata upu i e o momoe. Ma te rewhole na uta wang le la. O i le popole, wa popole tangata te Salonia u whasi seia o onga se sea le au whaia onga se sea perfecta pe pelo. Whamaia, wa malaka ngaka o kou ainga ia ua umanga whioki. Wa whioki, wa misi. Mai Paulo. Te loto nei o tau loa, le au soe, o tau ngai te Salonia, i le mata upu. I le theology po le aonga, the doctrine le winga i e ua whioti, i e o momoe. Ina ne i o tau whaanoa noa, e pe e oisi e le aiso la tau wha moe moe, a wa a whaita tau tonu ua maliu Yesu ma toi tū mai, e whape fōi ona au maia e le tua whatasi maia o e moe ona o Yesu, tangata i o whioti, ta mai e toi au mai. Palongo, ma tau te whai atu fōi le nei mea i a tau tau i le a fionga le li o i la tau o e ola pea matotoe pe a fio mai le li. Le aso e fio mai e Yesu le si tianga. Pa mai o kanga e feola i le teimi le nā. Pa mai tātou te le mua i e o momoe. E le whapela kako mua le ai. No. We are not going to depart thirsty. No. Kako ke whakali o kako uso i la tau tutu mai kako usi. Kia whakasi lea. Ta mai sumale ono. A waia fio i fo mai le langi le ali lava, ma le alanga, ma le leo le angilu sili, ma le pua le atua, e mua foi o na toe tutu mai o e uahoti o ia keriso. Tangata e whioti o ia keriso, luinga e ei tangata e whioti e le o ia keriso. Tangata e le italiaina Yesu keriso e be ma li ma whaole o la tu o langa, tangata na ola le amio leanga, tangata e maua mai leoti. Maua mai leoti. Ai leo sauni. Fa mai leoti o ia keriso. Wow. Fa mai leo sumal fitu. Ona faafua sei lea. Ona aveina e o i tātou o e ola matutoe. La te utala Paulo o ia la e ola le temil na. Alai tala noa fo yanga istangata la ua whioti le popole ai o la tau tangata i e whiola i te Salonia. Wha mai e le ai e mua o na toi tutu mai o tātou uso po o tau ainga ia na whioti o ia keriso Yesu. Wha mai o na whaafua sei. And suddenly o na whaafua sei lea o na aveina e o i tātou o e ola matotoe. Palongo. Whaatasi ma i lātou iao. Iao le langi. Iao. Ina ia whetaiai malea lii. I le vānimo nimo. Ona tātou whaatasi pea lava lea malea lii. O ke ofo i ka ngaka e leika kongu le sitianga. O te ofo ia te oe lea te whaalongo mai pe a whai e te le te le tonu lava ma e te e lea o onga le nei. O le si tianga o le kale sia Yesu Keriso. A lea manino mai i. Manino. It's very clear. Ki lia mai ai i lea o onga. Le tu sia tu spa ia. Atoni le o maua le upu rapture. A le upu parousia. Wa lava lea. E whaawinga ina ai le toe fio mai o Yesu. Ai fei loa i ma le au pa ia. Tangata o lo whioti, tulai mai o lai whiola, toe whiola mai a o tangata tele tonu. Whaatasi ma tangata tele tonu e ola pēle, teimi leo le a fio mai Yesu, teimi le numana. Whamai lea, ona whaafua sei lea. Ona ave ina e lātou iau. Whamai a, e whetaiai to meet with Christ. Well, lon fai boi ponga lenga o tala noa atu e ane le lama le tusi ai, e feso o mtau poe lima. Tu ina atu e ia o ia te ia o le ka le sia e mama, e leise ila, e leise pona. Taimi tonu lava le nā. Taimi o le feilo a inga.
ale whaato a whaiawa. I ele ingoa Iesu, e whaingoa ia Iesu, o ia o le whaato a whaiawa. Ai whaingoa fo ile ekalesia o le asau e vatu ea, e whaingoa o le whaato a nofotani. Po le whawhine, po le ekalesia, lango le ata leo le ekalesia a Iesu, o lea iai whaalilo lilo le lo langine, o lea, o le whawhine, ia po le tau pou, e mama, e pa ia, tā pena, masaunia. Ma o le sitianga la, o le vaenga mua lea o le meta, o le sauninga, ua whaingoina, o le a fio whaalua mai, o Iesu Keriso. So this is the first part. Vaenga lea. Tātou te tala noa is teimi po le vaso le la sau nei. Whamanula ma le leia. Le ese senga o mei e lua. O le fio mai o Iesu, le si tianga e amela na e kālesia. Ma le fio mai o Iesu, ma tū vai e whai mea umaiana o te whamitalaina an le la. Ala te tala atu le tātou le ngalanga leo, vai atu to e sifuru 5 minuti. Tono e inisi o fia walau mai fo iso fina ngano, pe fo iso fisili. Ia fso so ni mai le tātou mta upu. Vai tina atu le amano le malo le tunu, le fiafi e mai se tātou. Ia, le wa, sau tātou walau mamua. Ia, patalo fatu le tātou walau, talofa. Talofa poni. Talofa lawa, Antonina. Ia, o mai oi. Ilo le manuia whaftai watu lau sunga. Lo lava. Whaftai tele mo le mata upu maana i ene tula le apia. O toe wha manatu ma le mata upu wale hentang noa mua. Ia leo te titilo tila o apile entusi ai. Ia. Maana i tele o toe wha manatu a tili mai i ele mata upu olo. Tato to i ai fo nei tula le. Ia le. Ia fiafi i ele ali. I mea umala wa wha manatu mai le fionga le atua. Ia oa moni ai o le ufa amutala tala atili mai. Ia ale wang tau maua i ele malama anga mua fo il talo anga mua le na. Au mai ai fo il whaalinga spulu iwa. Ia lea au mai ai fo i tusia na wha amutala ele. Mua te sarondia ia mane e feso. Le usu tuatu i ai o le fitau le ia. Tau i le ia. Ia, malo lava poni. Aftai. Ai mo tato ko kalame, ana pia mo moli atu lo wanga aftai tu sole pese. Ia. Ia. E uma ka ko sau, fa ku sau. Ia se uma ka ku le ka mo ka ko pes fa le nga. Ia ka ko le ka ko pes o fu. O le mea no fia le pese tu a fe. Tau le pese male mata upuna na fa ai tato ko kalame. Ia. Ele vai a solna o fia fafta ia tu a wale se taimi a fafta i tele lava poni e inisi o fia manao e vai a tu ni la tu manao vai a manu ia tele lava nei a fia fafta i tele alo fa tele atu fionga le tu a fafta i lava mo fa manianga ia alo fa ia ia manu ia pero ile vai a so Antonina ia fa pe foi sau lo tu mai foi ia pase fu Antonina. Talofa le statu lau, talofa. Talofa poni. Talofa. Tulepa. Oi, talofa tui. Ya, sau no mai. Afoi. Poni se avatu pel mai la u yesu su enga pe poni pe tu so mo fina ngaro. Fa mai la u me la u yesu su fa mai u mo lo city anga. Amata lo tribulation period for 7 years. Ya, naile yo o ti ta tolna. Fa la pepe sa ola umele fai fa me umolo tribulation period a few mo lo yesu ma tangata ina o city anga data mo peteru lu peteru ta upotoru upose fudu ia ala fa o mutiela lo ntuai yafi na tonu la anyway na mata lo le na rain yesu mo la fita usanga ai lo kasa tani mo la fita usanga na tonu la fa dinga lu te fudu mo lo la le fita usanga fa mai ko kala mai lo saka ni mala ko ye isa lagi ko mai ko failesi au la uri ha dinga ko fo so faile so le mo fo a so la fi mai langs mu mai la ko o ngala mo lo tfa lu Manaia. So esa ngambia. Ngamaia, nga tonua, mo nga taro ka pa il vaso le ngamaia nga we mai el ne fiafi. Manaia.
Mana e te tui? Ole foi me a poni. Ia. Ole e mo ia le lo se si te me fio mo Yesu. Ai na foi tala pa le foi le lute sala ni mta pulu foi poto foi ma ia e reveal mai lo le antikristo. Ia. A fio ma lo Yesu esa ola u ia mau. Ile fio mai lo Yesu si tianga po le si tianga. O te tonu e momoa kilia momoa ese avese momoa piua le karesia Yesu Keriso at the same moment or ke mi alanga ke loe le se vatele reveal lole a foi le antichrist. Yeah, but anyway, e fai longa fanga ka o mata yo fa mai fa me tupu ali fio mo Yesu ga la le tu sulu la le tu sulu ma sino la ulu ha. Yeah. Kau ke pa ele next week il vai ngalen ko ki ka ko okay ai. Okay. Can I just help if I'm a kala inga le Trinity Yeah. Le Trinity. If I'm a fitting I'm a the water, steam and ice. They all share the same formula H2O. Yeah. Yeah, ole si me ole coconut, ole coconut. Yellow na tingi, yellow na ano, yellow sua. It's still a coconut. Yeah. Katinga wa sama mama ya si wala ole fua mo. Ole fua mo yellow na tingi, yellow na papa, yellow na lenga. It's still an egg, and they all give papira whole fruit. Ole fruit yellow na paulo na ano mo na fat. They all give life. Mano tui. Kero, kere kai o whaonganga ia example ngā le toltas pa ia. Au te sau, ai manga ia foi le wa ia u te malama men fa mai ai te foi e tau ia si se senga mai kau ofla ki mal tau o le toltas pa ia. Anyway, manga ia ai kau ki pa ia le vaso le la sa ne telo me o sa no mai ai. Ai fa te tele atui. Le fia. Okay, poni ia fa tai un tau poni po malo. Ia fa tai, fa se. Talo for this start to allow. Talo. Nobody. Oi. Jake. So vai ser for the coite pero aí. Sa ole. E fai me al makwai kan vaso kengi. Sa fal matu maliu. Ya vi le o mo nei lao. Cara cuarenta ya por acá ko ba ele ka ko faso poni maka puare yo pe faso mo fo ia ia pero ko ba yo ko ele que yo mo meu ko mo e ko mo fa ia mai fo ero ko fa manga ko mai penga foi mo no ero ka ko yo Rồi số yo le fa manga ko mai fa manga ko mai tu ai lo ông ấy pe lúc ông ấy bơi lúc quá cả cái lo pa mo bakaria y el besini ngang kau lâu ai lâu á chị pula le no te pula me orto por ni mai le bai ba afkairo so mol pesere ale le mau pulem tu mo sorry. Okay. Rap for you sungari. Ai ka ngoi ko anga e sia ku kapis. O sia kwai ngole. Malo. Platform ai Aka kaya po ni mole fa sornge fia. Ta tu fela ile va ya so ya kupo. Ki hoi ko fa ro hoi. Ya, ole lei. Que lo malolo au pe malolo si fi va so ya so. Oi les ko. El angin bakangi. Era linge se ko. Ai ke wangi ke o fale kongule si finga. Ya lo fatu Jacopo. Lei lo fa. Alova tatu oia on te mo lista tu valau ya le mo la no te tia o mo tatu Jamie e se o fia valau mai tatu o me foi fai unga male ya ole si wil tatu programa linfia fia molia tu lava le nganga pa te tele il tatu tu no me se foi le tatu maftanga ya ole tatu mta upu ya na
e se le tau te leo me fo insa no mai tu le pa ne le yo ga tu le pa ne fiafi mana ia te lo te lo nisi mea ia o le atatu ia i le vai sfo e le tatu mata upu fa solo le tatu te o mea i loa i le se senga o mea i lua pe ona uta ua. I loa le se senga o le si tianga ma le fio mai o Yesu i lona fio whalua mai. O ala sauninga o le si tianga o se mea tupu whafosei. Sina mea tauntato loa usum tu whawhine. O se mea whafosei ona tupu. E lei loa e tangata. E lei loa e se tasiri teimi e tupu ai. Wana o le atua. E o lava i angelu le langi nai ta ua e le mta upu e lusu malwha tu se mateo. E o i angelu le langi la tu te lei loa. Wana o le atua le tamaa. Ia male au ainga o le atua o la tu si le fia le leili teimi e tupu whafua sei ai. Ia le neimeta o le si tianga. Ia matau lia foi ia le peona saunoa nei ia tuilepa. O tatou mauti no le leila vole teimi e tupu ai le vaenga lona lua. O le toe fio whalua mai o Yesu. E tupu tonu lava i le maea. O le whai unga. O le whai ui unga. O le fitu tau sanga o pupunga. O le se senga le nā tātou te iloai. E mauti noa le leili teimi e tupu ai le si vaenga. Ai le mauti noa le teimi e tupu ai le vaenga mo mua. Teimi la leo le o si tianga. Lo inga e whafo se e wha lilo lilo. Na ave Yesu la na e ka le si o le aupa ia. O le aupa ia e a fiai tangata a miotonu uma o le a fiola e o mai lava i le aso e tupu ai le si tianga. Ai whaatasi e foi matangata mi o tonu o le a toi tutu i le aso mai tunga mau. Ma la tu ifu whaatasi e iau e whita iai mai Yesu i le vāne munimo. O upo le whai upo sfulma fitu e peona o whaitawina. Wha mai e whaafua sei o na ave i na e o i tātou ola matutoe whaatasi mai la tau iau. Ina ia whaatasi ma lea lii i le vāne munimo. Ona la tau whaatasi pe lava lea ma lea li. Roinga o le teimi e tupu ai i le si tianga. Pe fo lele e ave whafo sei. So Jesus will come and secretly snatch. E sau e pe whaunga pe le upu o le ngoia. Pe ave whafo sei. Ave whalilo lilo. Ia lana e ka le sia e au noa ma se without any expectation. Ne ai ma se tā pena ma se sāhuni. Ia o tā pena le tō tele o tangata si tianga alu te whai atu. O le tele o tangata. E matua e le loa la vale teimi. E maua mai le aso lea. E le o sāhuni. E le aso e fio mai e Yesu. A le upulo le si tianga e sau mai le upu e leni o le hapaso, o lona winga, o tangata tali tonu uma ia Yesu, o le aola le teimi lea, whaatasi mai o le a tuetutu, o e na fioti o i le lii la tu teola, o le a veina e whaatasi la tau whaatasi mai Yesu le vani munimo, ma avatu ai i la tau i le langi. A wale la tau mawtanga, ia mai se foi. O le whaamasnonga e whai e le no fō le lofa tū noa o Yesu ke riso i le langi. Ia, mauti loa, le a whaangata mai i a le tātou porklame ne fiafi, wa uma fō le tātou teimi, ma le atu le whaafti tele, malo le tunu u le whaafonga mai, tātou tā upu le fiafi, a mese fō i lātou o e na sauwhanga mai le fiafi, wala o mai le tātou mta upu, ma mai lo whinangaro nei po whaafti tele lava, o le a tātou whai usi te talo. Mātou whaftai le tua, whai wina le mātou porklame, le ne fiafi le manuia. Whaftai tele i lo so sori mai,
te lau whaunga, te le mano lo nganga, whai e una whai wina le mātou mta upu le fiafi le manuia. Mātou talo ma wala watu le tua se e wha manuia, i au tangata umalama na mātou mafuta le nei pō. Wha manuia la tau e le tino ai sili le nganga. Anga le leile tua, le lei Paul Kalame mai se foi, ia aso uma mateimi uma o le amwhana mātou maua whaatau nua le mātou Paul Kalame. Tā pena masaunia o e teimi, tā ua mateimi a manoa. Ai mai se o mātou loto, ne ia o ngā lava le nei Paul Kalame, mō tangata Samoa o lo mwhai on mātou mafuta mwhalongolongo. Whamnia ni au nanga le radio Samoa le pulenga ma lau whainga ruenga. Whamnuia i mea uma mafuafuanga ma visiona. Atasi mai le nei po, leo ina, te tai mātou i o mātou ainga, mai se lau whainga ruenga. Maua se po manuia, maua se vai aso manuia, evi ia pēr lau fio e whawavau. Nā le mātou te talo, e lātu ia i sūlo mātou, li imolo mātou whaola. Amen. Ia, sa mōl tātou Paul Kalame la, nei fui fiafi po nei vai aso, i el wha moe le a tātou to e whelo, i fo il tātou Paul Kalame le vai aso fau, e le teimi māsani le aso ngafua. Ia, mo le teimi, ia, o la auto au na le, poni fonati, fa soi fuia mo le teimi. God bless you all.